Kag wenno patay. Pinabalabas napandadoray kan Fatima ije simbonan ket masuron kan malidayan ni Fatima gaputadida na danon da Ofelia. Agsidaw daytoy gapu iti napasamak iti balay da Master Dakluhom ken ti panagrikep ti pagadalan ti karate. Gapu iti dayta naawanan iti namnama nga agkita dapay kada Master Dakluhom nang runa kini Ofelia. Impanamnama mat ni Doray kankwana nga urayan na laeng ta iti may sangal daw sumarong karton ni Ofelia. Kabayatan na iti pasdek ni Solomon madaman tiragragsak katagsangsangumet dadalton kan Solomon idinagpukaw ni Michael. Itagagayem adtoyen tituloy tinobela tayo anapauluan. Yan! Wenno patay! Mayat launa. Naragsakak, gapot ababaan kan ka. Nagakotak iti kwarta. Wala, Big Boss. Tatalagamat nga nabak ko ti kalaban ko. Rukatan dagdiday! Katanyo ti kawar ko! Anya day jay. Ni Michael, Big Boss. Kimaro manan, ti kinapalanang. Anya. Paltugan yun, Big Boss. Katanyo ti kawar ko! Kimaro talaga, Big Boss. Iso paltugan yun. Di kak pukaw, Michael. Agtungpal ka kuma. Ikatam ti kawar ko. Oh, sige. Ikatak. Ngam di ka kumagpukaw. Tamang ano paltugan na ka ni Big Boss. Anya ti mapaspasamak iti day tao, Anso. Oh, kwa. Ansop! Hawaran. Kimaro manan, ti kinabalataw awir mo. Sigaman mo ti may kawar, Dalton. Awan sirbi day ta tao, Ansop. Awan pakairanudan kan kwara. Kasta ti kunam. Gaputa ti panang ipagarup mo iti bagim. Kat nalaing kauna yun. Talagamat ang nalaiga. Ada ko mga rodram-ramba kita. No di ka po kanya. Salamat. Ang kayon! Anso. Bagaam day ta ang Michael. Diyak kayat amanggag ti panagriryaw na. Wan, Big Boss. Diyak kayat nga damang singa itiramrambak. No. Nangag mo, Ansop. Di mo pa ilabag kalan day tao awir mo. Kakayo manlagad. Oh, salbag Dalton. Nalastog ka talaga. Nujak makapagtapal. Ang mga nuiso ti bagkalak. Michael. Amom ti kasasaad tayo dito'y pasdag. Di ka kumagsagmak. Laglagi pong akanayon dayta. Di ka agsagmak. Sige, Michael. Mangan ka. At iti kanam. Nasken amangan ka, Michael. Masapula ka na ayon lataan na pigsa ka. Oh, kasta. Sige. Igamam ti platom. Tamangan ka. Kasta, Michael. Michael. Amok amarigatan kan ang nakakawar. Rukatan ka ita. Ngam ikarim. Adi ka nakiburpay. Laglagi pang tikabsat mo, Michael. Kasapulan na ka ako nam. Ngarod, agparbang kalaeng. Saan arumbang nga agsagmak ka? Di ka garamid iti banag apang paltugan ni Big Boss ka. Laglagi pang tikabsat mo. Agkita kayon topay, Michael. Ikatan yun ti kawar ko. Michael. Jacob sat mo lang ang ti panunutan, Michael. When Michael. Iso akas tay kunakon kan ka. Di ka agsagmak. When Michael. Liklikan tayo ti patay. Ikatan niyo ti kawar ko. Dante. Ikatantan ti kawar na. Kat mo gaya man ti kawar ni Michael, Ansop. Wendalton. Tajay.
Nakamuling latan. Talagang sakit ti abala. Anya ti sasawam, Dalton. Anya balla. Sikan samat ti balla. Anya! Na, No di ka pala sumardeng. Talagang agballa kamatan. mas taawakan ka, ansap. Ta isakit mula unay ni Michael. Saan ka di akasta kamot idi? Isak-sakit mo mat idi ni Michael. Amok dayta. Ngem idi nakatugaw kan. Na, Nagbalin kan akas kini Maskay. Idi nasingit kayon kini Big Boss. Limastog kan. Ako namlan asino ka dito'y pasdak. naapal mo la dayta. Gaputa siyak ti right hand ita ni Big Boss. Anya arait han nga asasawam. Saan ka di at tagaluto ka lang itan? Rumbang nga da ka itay di kusina nga glutluto, Dalton. Gaputa day tati trabahom ditoy. Ay, nagbidot ka! Siga, ti kusiniraw. Saan, asyak? Tagaluto ka lang! Big Boss, kumusta ti kondisyon ko kada kayo? Ano mga bagak itilaban ko? Kat isublidak a Pangulo dagiti balot. Anya? Big Boss, isublidak ko man a Pangulo dagiti kakadwak. Bueno, tapno di mo kunahan. Sige. Sikan ti Pangulo da manipod ita. Wow! Talaga, Big Boss? Wen, pagustuhan ka iti kayat mo. Yahoo! Uy, gayam, Big Boss. Ni Anso, di kayat ko kuma, kat agsubli at tagaluto laeng di tipasdak. Matungpal ti kayat mo, Dalton. Agya ba na, Big Boss? Dumngeg kayo! Nanggagyaw, ko na ni Big Boss! Dungag kaya! Gapo tanangabak ni Dalton iti laban na. Kaya't kung harod apat gan ti kondisyon na. Ano mangabak? Maisubli akas Pangulo yo. Oh! Nanggagyaw, ko na ni Big Boss! Sak itan, ti Pangulo yo! Ket ni Ansot. Agsubli akas kusinero yo ditoy pasda. Nangag mo, Ansot! Agsubli ka, iti pakaikaryam at trabaho! Tagaluto! Ket manipod ita. Ni Dalton ti Pangulo yo. Boss Ansot, nagbinaligtad kayo manan ka ni Dalton? Kasaritak ni Big Boss. Sana patas tinamayan na. Boss Ansot, Lastog day dya, Dalton. Sana mabalin ti kinalastog na. kasanoon no di nakadenggen ni Big Boss. Nunas kan ngaglaban kami kini Dalton. Aramidak. Tapno makita ti talaga na laing. Big Boss, kahit ka kasarita. Apay, Ansot? Kaya't ko nga ibaga ti adda itiriknak, Big Boss. Gaputain subliyo ni Dalton. Iti kinapangulo dagiti balot. Agreklamo ka? Kasta? Gaputa na bayag ako na taong, Big Boss. Sipod pa'y. Manon atawan, anak at kadwanak. Ngamapay ni Dalton. Isumot ng titalkan nyo, iti kinapangulo. Saan kan nga agreklamo, Ansot? Bayam lang ni Dalton. Ang Big Boss. Awan ti mapukaw kan ka, no kusinero ka lang. Kaya't ko ti agtalinad ita pangulo, Big Boss. Di kan kumuntra, Ansot. Nonyo ti bagak at trabahom, isulaan. Ang Big Boss. Ano? Mapan ka ni di kusina. Takitaam dagiti kakadwam nga aglutluto. Ida ulwam ida nga agluto. Tanoan niya ti imbaga. Iso titong palan. Michael, pinagsublinak ni Big Boss ije kusina. Kaya't nasawan, ni Dalton itahan ti busyo ditoy. Kat ulitak man ang timbagak idi. Di kag sagmak. Michael, salaknibang ti bagimi ti anyaman akita ti pagpagadam. Laglag ipam ti kabsat mo amang uray kan ka itirwar. Sige, panawan kan.
Kat di ka nagaramid iti banag, apang ikawaran damanan kan ka. Amang ano dakas ti pagbanagam. Oh, anya ngay ansat. Awan mo na. Talagaan na ikari kalaeng at tagaluto di tipasdag. Pumanaw kan dito'y kusina, Dalton. Amang ano matutupan ka pa'y. Awan ti bilag mo itan, ansot. No ibagak kadagiti tao patayin da ka. Oramidin da. Ano? Ay, awan mon. Manel ka ngamin akas kini Michael. Nagpadaan nyo nga awan amuna. Amor kan dito'y kusina. Na. Amang ano pabugbog ka pa'y dito. Op, sop. Amang ano sikat ti pabugbog ko. Laglagi pa, nangat nga to ak ngam iti sika. Amin niya ibiling ko kadagiti tao, agtong palda. Sige, rumwara kon ditoy, kay masem ti ilutom ansot, jak kaya tinatamnay. Nudyak lang makapagtupal. Amang ano matutupak ni Dalton. Wow! Nagmayat day ti inaramid mo ang kubo-kubo. Nagpintas Agyaman ak ta magustuhan, Layla. Wen Papintasak to hardin nyo. Ken agmulak pa iti nagduduma asabong. Talaga? Into nagawid ak daklan. Mangalak to iti orkidya. Sige, duwatan to ama pan ijay daklan. Makamu ka nung sumurot ka. Sarong karak di kalapaw mi. Barong simang puti ni Michael. Ket addan subalit na iti surat ko. Nasurusor kon daytoy a lugar. Ngamjaklat ta nasarakan dagiti sapsapolag. Nabayag mat basit ajak nakikita ni Fatima. Kumusta nga ti anak ko? Awan mat kit di pagdalagag. Gaputas saan nabaybay ang Doray. Tinasayat. Mapanak ijabugal yon. Agla nga akmanan nga Ophelia. Awan tinaluom ita amangga, Fatima. Iso ang lemon juice latan, titinimplak apagpalamiis na. Sige, sana balen. Mayat lat pa dayta lemon juice. Una, mayat day tay tibagi. Mayat para iti salunat. Mayat Doray. Kaano nga ta nga umay ni Ophelia? Ha? Kuma? Umay sumarungkar. Kayat ko ngamin nga amuan tinapasamak. Di pa nakapuor ti balay da, master? Wen Oh, damagagkan kwa na. No apay anapuuran ti balayda. Adaan kung iti bugal yon. Ngam-orayag pa'y medyo sumipnat. Sakbay nga agpapoblasyon. Ang mga no ada makakita kanyak ang makamamu ka ni Solomon. Narigatan. Inak iti parlor. Baliwak tilagag. Agpapukis akmanan. Akas iti pukis ni Ophelia. simrekan ni Fatima iti silid na. Kaya't nakano ti agbasa iti libro na. Namsyak. Di tuyak pa'y paraangan. Madamdaman ton asumrekak di tamansyon. Agpanginak pa'y dito'y paraangan. Oh. Kumusta nga tan ni Rosana? Apay adi mo tan sumarungkar. Ha? Ha? Adda nagsitsit? Ni Rosana laki ti. Doran. Kunakon kit. Ni Rosana. Inak ilukat tigit. Ayabam na ta ni Fatima, Doray. Kaya't kumata na makita. Sigurado ka? Kin husto ka di matlaang talangam. Nagure ka. Kita anay bagtarupang. Ang mga nusabali ti ayan ti siding mo. Ha?
Okay? Tawan tarikot. O sige, ayaba mo ni Fatima. Agurayak diti kusina. Wan, mabit lang. Ophelia! Kumusta ka, Fatima? Nasaya at mat. Ay, gayam. Napan kami ko ni Dora iji simbonan. Ngam, napuuran mat tanti balayo. Ah, Napan kami pa iji pagadalan ti karate. Ngam, nakarikap. kasta ka di? Pudno da ita, Ophelia. Apay, anya tinapasama. Kan, sa dino ti ayan nyo ita. Tanapuuran mat tanti balayo. Agkuhan. Adayo itanti ayan mi. Ibagaman kanyak tinapasamak, Ophelia. Apay anapuuran ti balayo. Sige. Dumngag ka, kaisalaysay ko tinapasamak, Fatima. Fatima. Mabalin ka di apaginanaan tapay ni Ophelia. Sakbay nga ituloy yung tagsarita. Kan amangan no mabisinan, isa pa ka ng tapaya. Doray. Awan na yaman na. Sige. Mangan ka pa'y nga rod, Ophelia. Sakbay nga agsarsarita ta. Kalpasan ti pandangan mo, mapankalat na iti silad ni Fatima, Rosana. Wen, sige. Agyanak iti paraangan, tagpantayak. Nakilat asumangpat ni Bigbos, agbasarak adagos. Sige. Amumutan na niya ti aramidom no bilang, Rosana. Wen, amok. Sige, ituloy mo ti mangan. Ado ti maskida at dami itay kin ni Fatima. Dito yaklat na parangan. Urayak ang makapagsarita da Rosana kan Fatima. Agbantayak ang mga nukla at ti panagawid ni boss. Narigatan. Diyak matkit di pa dyan nga agawid ni boss dito yung mansyon iti kasti nga oras tirabi. Nga may mayatan tay masakbayan mi. Delikado no makita na ni Rosana. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy, tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Biyag, wenno patay. Tinapalabas, iti panangabak ni Dalton iti palaban, nagraragsak da iti pasdek. Minandaran ni Solomon, dagiti balod da, tapno agtitinulong da nga agluto. Impalagip met ni Dalton ti kondisyon na ano mangabak ket agsubli iti kinapangulo na iti pasdek. Pinatgan met ni Solomon daytoy. Kinankantsawan ni Dalton ni ansot gaputa nagsubli at agaluto iti pasdek. Iti sabali a bangir gaputa saan lata masarakan ni Rosana dagiti patpatag na iti biyag iti lugar a napanan na. Inkedeng na ti mapan ije bugalyon, tapno sarungkaran na da Fatima ken Doray. Napan nga rod nagpapukis daytoy, tapno aglanga ani Ophelia. Agsarsarita da kini Fatima iti silid ti balasang, idinto ta damot ni Doray iti paraangan, tapno agbantay. Itagagayem, adtuyen tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Tuyaklat ng paraangan. Urayak ang makapagsarita da Rosana kan Fatima. Agbantayak ang mga nukla at ti panagawid ni boss. Narigatan. Diyak matkit di pa dyan nga agawid ni boss dito yung mansyon iti kasto nga oras tirabi. Nga may mayatan tay masakbayan mi. Delikado no makita na ni Rosana. Unngag paiso. Nalipatan nga tan ni Boss Solomon ni Rosana. Gaputa di na mutin madakdakamat. Sipod pimanaw ni Rosana. Saan mutin anang asawa pa niya. Amom, Ophelia?
Nalidayak no saan ka makikita. Tsak man maawatan tirik nak. Kasta Ahmad, Fatima. Agyaman na ka. Taim may naksinarongkaran. Gapong takailiw kayo mat ka ni Doray. Ngam, nakaladladingit. Ngamin, pinuuran dati balayo. Wanyarot. Ngam sana balen. Na materyalan nila abanag dayta. Ngam, asino tinangpur iti balayo? Saan mi ngam mo? Ni Apo Diyos langan ti makam mo no asino daman. Kat, ayan nga ro ti pagnanaudan nyo ita. Dama ma, napanda iti adayo a lugar. Iti ayan ti kabagyan mi. Kat siya, mangmanggadak mat iti syudad. Syudad? Awan. Adda anak itan iti panggadahan iti syudad. Adayo dayjay a lugar. Mabalin ka din nga isurot nak iti papan mo ijay? Ha? Agsubli ka dya syudad. Saan ka di? Isurot nak. Kaya't kumata makita ti syudad. Inton maminsan langan. Ngamin, kanayon ti panagbiyahe. Kat nagduduma a lugar ti papapanak. Ha? Ngam di kagdanag. Adan tugon daway nga isurot ka iti syudad. Ala? Maturog kan, Juan? Diyak kayat. Agsarsarita tapay O sige, agsarsarita ta. Aging ga iti makaturog ka. Napintas to'y naramid mo a kubo, Roldan. Magustuhan. Agyaman na, Uncle. Ken ad-adda pinapintas mo to'y hardin. Agmulak to pa'y tinagduduma amaris ti sabong, Uncle Tony. Tapno ad-adda pumintas to'y hardin nyo. Roldan. Awan ka diya talaga ti kakabagyan nyo? Awan, Uncle. Natayin day di hapong mi. Ang awan man la, pulos tinadakamat na. No asino dagiti kakabagyan mi. Anya itayin ti husto anagan mo? Roldan Miranda, Uncle. Roldan. Pagyamanak ti kaddam dito'y balay. Iti kasta. Adda kad kadwa dalayla ken Los Biminda. Uncle Tony. Basta ti makunag. Agyan ka dito ay aging gay ti kay kayat mo. Ibilang na kami a pamilyam. Takasta kami matken ka. Pagadalin ka, Roldan. Aging ga makalpas ka iti kursom. Agyaman na, Uncle. Basta ti aramidam dito'y balay, tumulong ka kadag iti trabaho. Ken imintinar mo da iti hardin. Dalosam ti aglawlaw ti balay. Wen, Uncle. Amin at trabaho dito'y balayo. Nulakit takabalak ng aramidan. Aramidak, Uncle. Kasta man ti kayat ko ken ka. Nagagat ka. Ti sadot, awan tinasayaat apagbanagan na. Kat, nakaturugan ni Fatima. Wan, Doray. Wan, kayat ko ti agsangit itay. Gapot ako na naakanayon nakapampanunutan. Kasla kayat kun nga ibagakan ko na ti kinapod no. Anya? Ay, sus kamot. Dahita ti di mo aramidan. No inaramid mo dahita. Jak amon ti sumaruno ang mapasamak. Doray. Nabayagan nga inat at tanak dahita abanag. Nagtanta na nga. Sa ita, ibagam ti kinapod no. Doray. Saan ka pa'y anak kasagana iti dayta, Rosana? Ad-addan amanayunan ti parikot mo. Di ka makapagtupol. Umdas kuman ang makitkitam ni Fatima. Ta iti ka nito ang maamuan na ti amin. Dakdakkel manen ang parikot. Doray. Maawatan ka matkit di, Rosana.
Ngam saan amabalin amaaman ni Fatima ti kinapudno? Wen, husto amin anak ko ng Doray. Una yan ti kasasaad mo, Rosana. Doray. Nabayagan at tiyempo tinapalabas. Ngamawan tinagbanagan ti panang sapsapul ko kada naanabokan. Uray ni nanang. Pulos adyak nakita. Sa diino ti ayan na. Aguray ka. Pinadas mo ka din asin narungkaran ti balayo ide. Wen, napaanak ko ni Ichay. Ngamawan tao Ichay. Nagkaruotan ng tiaglawlaw ti balay. Wen ang tawan mo't agnanaot. Amangan no narukop pa yun ti balayo. Napanak matin ijay lugar ti kabagyan mi ijay ang bangig. Ay, awan tao ijay. Kasta? Kaslawanin namnamag ang makitak dagiti patpatid ko iti biyag. Di kagsaw iti kasta. Ituloy mo lat na ti agsapol. Doray. Mala, maturutan. Ang ginanakan. Amok, anabambanog ka. Sige. Masapa ak nga agdiing inton bikad. Masapa ak to arumuar. Sige. Itulod kanto, aging ka ijay ili. Fatima. Agpakada akon, ha? Masapa nga agbiyahe ita. Fatima. Inakunwan. Umayak tumanan. Agpasyudad ka? Ha? Uwan. Agpasyudadag. Iso nga agpakada akon kan ka? Sige. Ikarim nga agsubli ka. Wen. Sige. Agsubliak. Ngamjak maibaga no kaano. Agsingsingpat ka, ha? Wan. Nasayaan. Sige. Ituloy mo ti maturo. Tain na kon. Itulod kan, aging ka ijay ili, Rosana. Agyaman na, Doray. Ah, gayang. Ti kwartang intid ko. Kita ma, taamangan no mapukaw mo. Wen, katagyaman ak manan. No kasapulam ti kwarta, umay kalat na ijay mansyon. Gaputa talaga amang ilaslasinak iti parakan ka. Agyaman ak. Pudno nga gapukin ni boss ti kwarta. Ngam di namat ang mga ikikan ka. Kan may sa, adamat karbangam iti kwarta na. Kang runaan na, iso ti makagapo, no apay ngagsagsagaba ka. No saan kumaanarungso. Nalabit, naragsak ka kuma. Pudno day ta, Doray. Iso ano adda itad ko kan ka akwarta. Di mo pagkidkanan. Gaputa dakkel ti karbangam iti kwarta ni Boss Solomon. Gaputa nagkalaysa kayo. Oh, asidagtan kita ili. Itulod ka, aging ga iti terminal ti boss. Sige. Kat agyaman na. O anya, agar mo sarkan, Fatima. Wana. Sayang. Nagsapa nga minapimanaw ni Ofelia. Di agsango kami kumaitay ti armosar. San abale, tagsublin tumanan. Inkari namat kiti nga agsubli ah. Ngam di na imbaga no kaano. Tinapatag, umay tumanan. Oh, Michael! Nakamuta lang kamatlat na. Apay, kimaro ti kinabalam. Awan umayong kin ka. Gaputa da kamitan ka ni Dalton ti pagtamdanda. Apay akas ti panagkitam. Akas lakayat mo ti dumanog ha. Adaywanak. Nagsawo kamot lang ni langgong. Adaywanak. Kaya't mong sakit di ti makaraman. Di nakaritan peryong. Taamangan nututupan ka. Anya? Ha? Laglag ka mata niya.
Kakaasi ka lang nga rodin dito eh. Nakarit ka pa lang. Nakarit. Awan ka ba alam dito eh? Gapot adu kami kontrakan ka. Iti ka nito nga bidot ka. Kaasi ka lang. Michael, Taragan. sa bali at talaga ti kakadwa niya. Apay kastada. Agpapada tayo lang met abalod ditoy. Ngam apay amang iroromanda. Nang rona launay king ka. Mang provokar da pay. Kaya dan sa labanan manan ida, Michael. No day tatisap-sapulan da. Ipaay ko. Ha? Kaya't mo sa wen. Tutupam ida. Michael. Bye-bye amla ida. May sagmak ka lang. Saan mo idan at tutupan? Ansot, mangyag ka dito'y salas ti pulutan. Wen Big Boss. Amumutan no niya ti paborito ka pulutan, ha? Wen Big Boss. Ayan ni Dalton. Nakaturog Big Boss. Aniya. Nagadungamin ti ininom na nga arak ita, Big Boss. Panagriknak ita, kat ison ti boss. Awan pa nagbabain na ka, Big Boss. Kitaan nyo man. Imunan anaturog, ngam iti sika. Huwag nga rod. Aglablabas day ta a Dalton. Big Boss, itulok yu kadilata na kasta. Saan, Ansot? Numaumaak ang mga nopaltugak ni Dalton. Roldan, ada ka man nandito'y kubo nga inaramid mo. Rabiin Apay adi ka pa'y laumunag, tamaturog kan. Sana pa yung makaturturog, Layla. Amok, pampanunutam ti kabsat mo. Saan ka di? Uwan. Nasa di naman ti ayan na. Sapay la kumata na saya at lata ti kasasaad na. Sapay la kuma, tamalagip nanto ti agawid. Aging gayta. Agdandanagak pa lang. Amkat nga amangan no dakas din napasamak nan. Tapay asaan matan ngagpakpakita. Kas itinakunakon, amangan no adda ijay syudad. Amangan no addan panggadan na. Kat talaga asaan pa'y ama kaawid. Agdandanagak lata. Aging gadyak makita ni Michael. Patsik launay nga agkita kayo matlaang. Day tangarot ti daw dawat ko, Layla. Uray siya. Ikarkararag ko. Asapay la ko ma, tanasaya at lata ti kasasaad ti kabsat mo. Agyaman ang iti panangikarkararag mo, Layla. Sapay la ko ma, taag kita kayon tong matlaang. Michael, saan ka pa nakaturog? Katsika. Apay adi ka pala maturog. Nung maturog ka, maturog akmeten. Pampanunutek ti panaglibas ko ditoy. Anya? Saan arumbang nga daak ditoy? Aging gatong palbiag ko. Kasano ti panaglibas mo, Michael? Ipamuspusak. Sige, sumurat ak tumatking ka. Iti panaglibas mo. Duatang aglibas. Tiyan mo na kitidwa. Kat saan ko'y dapal paliwan. Ito'y pa'y ngagsarsarita da Michael Candante. Napaliw mo matgayam. Wala peryong. Oh, tayjay. Nagidadan. Nakadlaw dan saan? At ang sakit ipagsasaritaan da. Ang mga nada pang panggapanda nga aramidan. Anya ko mangay. Kontra kanyak ti pang panggapanda. Di pa paltugan ni Big Boss dayta, Michael. Akas iti pa ng paltog na kadagiti saloy akakadwa tayo iti. Saan napaltugan ni Michael peryong? Gaputan na laing nga makilaban. Anya? Kas dyan ati nalaing. Nalaing ni Michael peryong. Inabak na kanto ba ini? Manalata. No talaga nalaing.
Awan ko mga rod, di ka muol na. Saur kamot ngamin, Peryong. No patas kumatipan nakilaban mo kan kuana. Talaga nga inabak na kamanan, iti may kadwagon daway. Apay, agtamod ka kan na, boy. Ha? Ay, sana. Nukas na nga rod. Di mo ibagaan nalalain tayo dyan Michael nga mitisyak. Ha? Pamangan mo aramidak matkan ka. Di kasi tinaramid ko kan na. Pabugbog ka. Ha? Malalala, maturog ka kit din. Ay, uray sa ka. Maturog ka matan. Jogging tayo! Likmutan tayo dito ground ti pasdak. Juan Peryong! Ah! Peryong! Dakay mo to! Umasidag kayo dito, ayan ko. Darasan niyo! Abay, Peryong. Da kayo nga doa. Anya ti pagsarsaritaan niyo. Awan, mat. Sige, Michael. Anya ti pagsarsaritaan niyo nga doa itay. Awan. Tapagbalinan nagpayapada mamanal. Ulit ti sa ludsod ko. Anya ti pagsarsaritaan niyo itay. Sumubat ka, Michael! Sumubat ka! Hoy, Peryong. Limastog ka na. Hoy, kumari, tandi-tandi ah. Naminsan ka lang nga nangabak itilaban. Dahil tanti pagkarit mo. Hoy, lumaban na talaga. Namlanod na laban mo kanya ka. Sige! Luguban nyo dito at tao. Sige. Padaasan nyo adang ran ni Dante. Talumaban ka, Michael? Nagadwa! Luguban nyo itatwa! Wan pa rin! Forward! Di nakarkaritan, Peryong. Tatalaga labanan ka. Data ti aglaban. Ipakitam ti kabaalam. Anya? Lumaban ka iti patas. Laban kayo! Laban kayo! Timay kayo! Aglaban nga tamanen, da Michael ken Peryong, gagayem. Di uliwan na dinggen, tituloy, tinobela tayo, ana pauluan. Biyag! Wano patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Mark Molay. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wano patay!